ilungeli kandaba leshishiriza etabele ezimbili kwela sefika tata wawathuma kumkanyekenye owazala kucebekhulu wathela kithi besemashini betata sepitoli ipheleze misasonda igugehlekane wataka mntakandaba utaqama kukhakhe kuphekela sibabotambama bomhlahlandlela bengomakhosi behoqetshwayo bengompande nebenyazi inhlekandaba ayikhethi mabala ibheka amagedi avuleka nangamahamba wayengenalo ipasi engenapasipoti methu waseseswazini wakhethela zingane bongezana obamba yathatha mntakandaba naku umkamelo wakho enkamela ngayinaleni unompunyumpunyu ukuze babambe ngandlebende yaphunyula oyisebeyivalela ngehlahla bethi ndabungaluwela uphongolo yodwa sebezasenga khona kwela kwangwane inkunzi ekhwele phekwe intaba boweza sembabane ushabalela chapha zesisu wayihudela uyabhala umnayinayi uyajabula mfundo welanga ngoba uyawazama ngasephepheni inkosi yathi ethombele ehlathini amanye ethombele endlini yayikhiphi inkomo zehla koholoko zebhekwa mshanyelo uyagijima ukholobana ezala emakwanyeleni wawubikela umzweni kwamanzi ibheshu esehle senyuka mfula kandaba ungenisekabi mageba ngoba ungenisewenyukela emfundo ngesibheke ezathi ubamba nankunzi besabe embumbulu wambamba uhlenga kade kwephuka umkhonto kaShaka mkhonto ovalela inkomo ngeza sesuseni athula amathemba akasholutho ukhulumisa umqinti mntakandaba esilevu imhlophe kwezinye ngantathu safase sibovana uvava lenkunzi yakithi kwakhetha omthandayo ayigwebi yathoma ngazo zombili shitsha breakfast mntandaba walenza idina thula begagasa bethi lahlohla itheku ikungihamba thintaba bongeza badayeni adideke amadoda amadala namhlanje nasadidekile indaba yenziwe ngumalinga wayilanda inkunzi yakithi kwakhetha omthandayo ifika fuza amaqitshana kwakwavelela kwakufihliwe ulotsholele ngehemjetsheni wakikizela umama mthethwa wathi yeyeyeyeyeye yazangena inkosi ekhaya undaba bambase ngenyama wakwakhipha unyawo uthi kwekaka yanukala umkhushini owezala emadlovini umbambe empaleni zakho ndaba selabele kwazenze zeza kuphela kakhonyoko kwandalo kakhabe ngathandi inkosi ebhale ngemvubu amanye ebhala ngempetsela lelagida laphindelela wambamba isigome kakhonyoko kwandalo kohlokolo untabana zimbili lasho khawulana ugadle kabi mageba ngoba ugadle nganduko makandlala ugadle ngomntwana usibuko benonzuza sakambe phumhlahlo ngomthandazo sezehleke zomyeko ipha kulenaleni inkulu yakwenu ulangakazi izwi lephumilo ngamazwi ubasengqoko yakwamagenqe yangesejamile mama phesha ubhejana uzosize kokeleyo kuna kandaba indithandithane ledidinhlu namhlokandaba wayobuya phesheya uzulendlu nkulu inkosi bebhenga kusasa kanti inkosi ifika ngezolo indaba ezodolahe lapha kumabhunu wayivula umgoqo emibili ebivaliwe bakumvala othi benejeje ephumeshomane kuzekwasa amakhosazane esebikelana imihlabe yawulawula inkosazane inkosi ukashana ubulezi egalo kwashamase yalalingalele ekaphusha ndebeyeni inyathi kandaba epandla zimakopela ebhacele ngomanyasa obezala kumadwala lapha kwadukuza kwesikhashaka londaba omhle kakhulu lenyembezo phela ngaphakathi namhlokandaba wayokhala esizwe sakhe kwakusethekwini emadamini kwakwathuma khona mama mhlophe mandlovu ukhulumisa uthethwe lapha kumabhunu yakwazonda ubhodi ubenokhashakhwasha bathi ziyekele zonkomo ukuyikhipha amakhilane kayiseluswe nguwe sezeluswe indlondlo njakuthi wakhetha omthandayo inkona encandaba edithi imbala umphikeleli wensizwa uwaphikelela amadoda kwaZulu abesegudla iy'toco ayibeka emseleni ubelibhasi okelekamuthi bazazini nebedukeladuka bewegingithupha bethi ngeke kubuse endaba awukaqini uthi efohla nkomo sezilwayo siwukeduze komuntu wemagula wena wendlu
Ngiyaningelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yasesabathala sekuseni seyibhatshelwa umfundisi umchunyi waseManhlanhla inkosi imbusisi. Baba umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele Nkosi yezulu nomhlaba ngizocela umfundisi umlungwana angelekelele ngomthandazo wesabatha amen. Isandulelo sekuhlabelelo somthandazo wesabatha. Labelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Oh manu Jehova maNazaretha izizukulwana zethu. Usuku lokuphumula wena nabendlu yakho lungumkhosi kaJehova oyingcwele oludumisa uJehova kuphela. uNkulunkulu uyathokoza kakhulu labalugcinayo usuku lwesikhombisa. uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha. Igcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Lapho bebuthene khona begcina isabatha kababheki ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti ehlonipha. Amen. My getting
Asibonge. Nkulunkulu wokhokho bethu. Nkulunkulu wamakhosi nesizwe zonke. Baba silapha phambi indala singaboni. Siyona nsuku zonke. Sicela baba usigeze insipho yakho engcwele yasezulwini. Usithethele konke amacala esinawo. Usenze sifane ubanga bakho. Benze usifundise ukukholwa. Usiphe nokuhlakanipha usenze sikwazi ukuhlonisa okuhle nokubi. Usiphe neyinhliziyo ebikizelayo. Usenze singalingwa into zomhlaba eziphilayo. Bese usichithele izitho zomNazaretha. Ukukhulisa ugcwala umhlaba. Bese usemukelisa konke esikufisayo. Usiqedele uphofu emzini amanazela ebuhlini.
usenze singadingi singasweli manje naphakathi amen. Wakhibosa kwangcobe emaqadini akhe yabona unyazo oluvela ezulwini. Wakhibosa kwazwana emangweni akubona unyazo oluvela ezulwini. Wakhibosa kwabhala emampondweni akubona unyazo oluvela ezulwini. Nasemachulwini emdubuzweni yakhe yasithatha isihla ngavuka bugabu bomdabu. uNkulunkulu ngwasemhleni ugunywe ngabasemhleni bathi inkosi emhlaba omhlane igqosi nebintu abepheza inkosi emasemakhahlele ngentakaza abanye babe emasemakhahlele ngesisonya nenqinqodwane nedangabani mbhalo singasasibona isibone sasezulwini ofike nemponga mhlophe ekhuleka kuphombelalela nganothingo lenyanga yezulu kanyamba ebuthi izizwe kwamandla ephetha kwabamambulu enkanyamba ebuNkulunkulu kuzo zonke igaba oyise bengonyama abanawa bengonyama amazinyane indlunkulu engomkasilo nengonina besilo induna namakhosi nabo bonke abakhona ibandla nyazi lwezulu bafundisi bashumayeli bavangeli bakhokheli siyanibingelela nonke egameni elihle lenkosi amen. Sibonga wonke amazwi singena ke ohlelweni olufishane lapho Isilo sizoba namazwi sinibonge Nazaretha ngoba yini naqala indlela sase siyalandela endleleni nayiqalayo kusho ukuthi ukhamba lifuza imbiza ngoba sengathi nizalwa umqalo wendlela manje bekhona abamemeza ngale kude bacabanga ukuthi sibathungathe njengenja omkhondo sibacinge bese sithi abeze lapha siye kubo kanti phela uwo oyentabeni akazi intaba isukize kumuntu wena wendlovu ayethe nawenza ayishana encane enkulu akamenze futhi umlaza ngameva ulanga lisehlule madoda sesingamavilithi lisehlule njalo ngoba ligamadoda wasibo senkundleni kitho yonke isifo esingawi umadlokovu sabeli yabizwa bakubiza enkonjeni bizwa ngabamhlophe belungu abakubizela indaba zalutho bakubizela ukukhuluma bomhlabathi wakithi bamalandela bakubiza ePitoli yebo wavuma bakubiza eShawe yebo wavuma bizwe emgungundlo wavuma abakwaZulu bebiza ngohlanya bethi mntakandaba uyazula yube ngokhala lude kubantu abansimbi thoka ngentambeni losizi bayithatha iziphakanyiswa bathi kayihlela ndawonye sibe njengamankakane bona lihlala ligodelunye enqamlelana umsundu iziphakanyiswa zayivula imilomo umudla wamakhobana yebo amabili enye madumelana enye ngifela phakathi inyakhe emnyama yebo kandaba eshobana limhlophe nasogabeni ifuza amathatha amabili yebo waphindela yafuza umkhombe yafuza inkonjeni incinci kandaba ephuza kwezinde yebo iziziba yayithi kafuza kwefishane yabuya nodaba wena wendlovu ayethe amakhosi ngonyama siyabonga kakhulu kubaphathi bohlelo ukusiphathela lolu hlelo olubaluleke kangaka ngale ntambama. Sibonge kakhulu onyazini njengoba namhlanje kungokwesithathu ukuthi sibe nalo kulesi sigodlo sendlovukazi okaMsweli njengoba sazi sonke ukuthi
uma kuzoba nalomcimbi kube khona abantwana baseNdlunkulu neNdlunkulu, kube khona futhi nezivakashi ezisuke zizosingatha lenkonzo eqale ngesikhathi ngisesihlalweni ngineminyaka engamashumi neminyaka emibili, njengoba namhlanje Manazaretha asebuhleni nihamba nobuholi benu unyazi. Kungokwesithathu lapho ngihlanganisa khona iminyaka engamashumi neminyaka emihlanu nginiqhoqhobele njengesizwe samaZulu. Ngiyafisa ukuba ngidlulisele ukubonga kwami nasemaduneni ami adumisa ngaphansi kwebandla lamaNazaretha kusukela eminyakeni lapho amehlo ami ngiwavula ngangilokhu ngizwa ngezingxoxo ngendlunkulu endala eyabe ihlala esigodlweni kwaDlamahlahla ngokufika komqali wendlela ezokhuleka enkosini yakhe ethunywe yizwi alilalela, njengoba incwadi engcwele isho ithi uma ningilalela nokungilalela ngiyakunenzela konke enikufunayo, ngiyokwenza ngisho nezivini zenu zikwazi ukuthela iy'thelo, ngikwazi ukwenza ngisho imfuyo yenu ikwazi ukuzala yande, ngingagcini lapho kuze kuthi uma ngabe benicindezelwe ngineze ningene endlini eningazakhanga. Ngakho-ke eManazaretha asebuhleni kukhona izinto eziwumusa kaNkulunkulu. Izinto-ke eziwumusa kaNkulunkulu ziyasidinga isikhathi sokubongwa, ziyadinga futhi ukudluliselwa kumnikazi owadala izulu nomhlaba onguNkulunkulu. Okungithokozisayo-ke ukuthi-ke nisenami kulesi sikhathi. Kuyangithokozisa ukuthi ngithi ngiza phakathi kwenu nisenkundleni yalapha eNyokeni kuza umkhosikazi omkhulu kangaka, lapho ngisuke khona ngikhipha umphongolo wesivumelwano. Njengoba namhlanje naManazaretha yusuku lapho umphongolo wesivumelwano uzongena makushona ilanga kulesi sigodlo, njengoba nikhona nje intwasa yethu inyanga iyasivumela ukuthi namuhla kufanele ungene umphongolo wesivumelwano engokhiphe ey'nsukwini nje ezimbalwa. Ukhona abangezukungiqonda mangikhuluma noma abangezukuqonda mangikhuluma ngomphongolo wesivumelwano, kodwa kusiyona into kufanele ngiyichaze la kinina ngoba yimfihlakalo eyigunundu lobukhosi.
kepha ngiyathokoza maNazaretha ukuthi ngisenani ngibe nenhlanhla kube khona labo okwakuthi manje ngizwa kuxoxwa ngomqalo wendlela ebuncaneni bami babe khona abangomzala wawuyise bonyazi abazalwa lapha ekhaya futhi abavamise ukuba khona uma nxa unyazi nebandla lamaNazaretha asebuhleni liba khona. Namanje-ke manxa kukhona mhlawumbe onembuzo ngenxa ungawuqondi kahle umlando yakube kuhle ukubuza ukuze ukwazi ukuqondiswa ukuze nakusasa mangabe khona iphutho obulenzile izolo ungabe usaliphinda usuke ingane enhleke ma unjalo. Okunye okungithokozisayo ukuthi ngingedwa bakhona futhi nabangomama abayaziyo inyanga nabalaziyo futhi ilanga nabalaziyo futhi uthingo. Manje ngenzela uba kungabikho ukudideka. Ukhona uNdlunkulu ongumama la nganeno uNdlunkulu uGwabini owayegana Isilo esingizalayo abebelibona ilanga manje lifika lapha kwaKhetha lilethe umkhuleko lizile futhi lizohlonipha lizotshengisa nebandla ukuthi ekhaya kungabi njengoba unyazi lwezulu lwenza. Ngithokoza futhi ukuthi akusiyena yedwa uNdlunkulu uGwabini. Kukhona uNdlunkulu uNtombela owayegane umntwana omkhulu. Umntwana omkhulu wake wakhonza ngaphansi kwebandla lamaNazaretha angazi noma basekhona yini abakwaziyo lokho. Mhlawumbe sengikhuluma nezingane zodwa mhlawumbe sengimdala kakhulu. Kodwa ngenzela nje ukuthi ngichaze ukuthi umntwana omkhulu owake wabheka lesi sihlalo ngesikhathi ngisakhula naye qobo lwakhe uyakwazi lokho ubekubona esakhonze ngaphansi kwebandla lamaNazaretha ukufika kwelanga lizile ukuletha imikhuleko esigodlweni okwakungakhethi ngoba mina njengoba namhlanje sengimthwese umsebenzi onzima nomsebenzi engisuke ngiyakuwo wokukhipha umphongolo ngibuye kungenise ngaphakathi ethi amabandla onke eza kodwa ibandla lamaNazaretha lenzile wonke amabandla asuke eze ukuzongisingatha ukungithwalisa nomsebenzi omphongolo wezivumelwano. Ngithi keep it up maNazaretha asebuhleni. maNazaretha ayikho into engaqali ekuqaleni, ayikho futhi into engagcini ekugcineni. Njengoba ngitaphuna lo mlando kulokhu ngucaphuna ukufika kwengiqale nami ukubabona noNkulunkulu angenze ngababona ebuholini bamaNazaretha. Angimbonanga umqalo wendlela kodwa wafika
kodwa ngalibona ilanga, ngayibona futhi inyanga, ngalibona futhi uthi uthi ngoke lunishiye eNazaretha nonyazi lwezulu. Kunengetheke mase ngikhuluma isiZulu sami engeke ngingene kuzo, ngoba uma ngingangena kuzo mhlawumbe ngingagaxela abaningi. Kodwa engizama ukuchaza lapha ukuthi eNazaretha ayikho into engenasiqalo futhi engenasigcino. Ayikho into engenasigcino engazange ibe nesiqalo. La ngiyazi ukuthi kukhona abazukulu bakambombele. Ngiyazi la kuleli bandla kukhona abantwana abazalwa ngabantwana bakambombele. Ngiyazi ukuthi njengamanje kuney'ngane ezizalwa ngabazukulu bakambombele. Ngiyazi futhi ukuthi kukhona ogogo la engicabanga ukuthi ogogo unyazo luthi kubo gogo, kukhona elithi kubo mama. Kungenzeka mhlawumbe kube khona abangaba yintanga yalo kodwa oluthi mama kubo. Kungenzeka mhlawumbe khona abawuntanga yalo elithi kubo baba. Ngikhuluma isiZulu. Ngenzela ukuba lento siyilungise kahle ukuze kungabikho ukudideka, ngoba ngenzela ukuba ilondolozeke kahle lenkonzo yamaNazaretha eyazokwethulwa lapha ekhaya, engingabhekile ukuthi ngelinye ilanga kuthiwe le nkonzo iqhubeka nokubhidlika lokhu okwenzekayo. Sikhuluma ngobunye, singakhuluma ngenkonzo inkonzo yebandla lamaNazaretha, kodwa kufanele ikhumbule inkonzo yamaNazaretha nabalandeli benkonzo yobuNazaretha ukuthi ngaphansi kwenkonzo yobuNazaretha kukhona umundeni othi Shembe. Lapho nina noma ngabe bahukana kangakanani bebodwa njengomndeni, ningeke ningene. Okumele nikuthandazele ukuthi uNkulunkulu akalungise lezi indaba. Inkantolo engeke ilungise ngoba ngeke iguqule abantu sebethatha iy'nqumo zokuthi thina silandela bani. Unyazi hlukumezekile, ngithukuthele ngifile ngibila ngendlela engaphathwa ngayo. Ngiyobona ubaba kanti sesenzikulu vele zokugcina enqunywa yini njalo nabafundisi.
wona ngqumana uthi awantsheli ngafika simpuselana nje ngoba ngingafuni ukuba ngiyofikelela khona owahlupheka wakhathazeka nomndeni wakwaShembe ukuthi kodwa mase ngedosela umsebenzi ngizohamba kanjani ezweni likaSibanibani ngingakaze ngivele kuye ngiguduze kubantu bakhe ngishumayele ngizobe ngishumayela kanjani yonyazo lwayihlupa ngangithula nje ngikhona lapha kwakhangela ngibona amahele ezeka umntana enkosi ngiyithulele bese ngathi angikho ngikhona ngikuphe nje ukuthi ngake ngizwe ukuthi uzothi ngikhona enekhaya phela indoda ekhaya uma ingashongo kumfazi ukuthi wothi ngikhona akakwazi umfazi ukusho ukuthi ukhona njalo njengoba ngikhuluma ngathula ngalobhila le ndaba eyibika ngase ngithi ayingene ngabantwana bayingena le ndaba ngathi ake ningizwele nalamadoda nawe lokhethe enyuka ukuthi kwenze njani benza njalo kunina lapha yakwakhangela ngoba bazi ukuthi indaba vele ingena kumama ayiqali kubaba isiZulu sesisinjalo ngeke ukuthi ngene uyise endlini uma mhlale nje esitulweni uhlezi esitulweni fanele utheleke phansi bese uyihlahlana ngaphandle uma uyihlo ngandlela kepha-ke ngilapha Manazaretha kuze lento siyilungise kahle angithande nokuyihlupha ukuthi amaphepha athini atheni ngiyabonga nje ukuthi uyigama lomsizi loba kuthiwe ngudwemile sengudwemile namhlanje angisesiwubhejana limnandi mangabe ukuthi ngelomsizi kodwa mangalokwedelela ngiyamkhalela usho njalo ngoba ngisiyona intanga yomuntu njengoba ngimlapha akekho kuyo kaMthaniya engiyintanga yakhe ngilapha Manazaretha ekubeni namuhla kumnandi ngaphakathi kimi ukuthi ningawukhohlwa umsebenzi enikhunjuzwa ngawo yonyazi ukuthi nizokwenza umkhuleko owandulela umsebenzi omkhulu kangaka umkhosi woselwa ngalesi sikhathi sonyaka ukwenza kwenu kukhombisa ukulalela kukhombisa uthando noma ngabe liqashiswe izembatho kodwa uthando elisikhombisa lona liyamangalisa ngisho uNkulunkulu ezulwini ushaya amangqeshane ezulwini uyajabula ngiyacabanga ukuthi lokhu esikwenzayo
eminyakeni emibili edlule kuza kulo wesithathu sinonyazi unihlanganisa la bekuyizimfundiso nendlela yokunisondeza eduze kukaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu anilondoloze anivikele nasezimpilweni zenu kuthi naba nemikhuhlane emakhaya noma ngabe banahloboni umkhuhlane ngoba akekho umuntu ongaguli la ukuthi akekho oshoyo ukuthi ungaze ngafa bakithi ngiyafa ngoba usakuhlekwa ngabanye khona abahlekanayo uma uthi omunye bayethe omunye uyazi ngiyafa athi ukhululwa ngodwa kube sengathi yakuzwela uzwelana nawe athi woku uthandaza athi umuntu ngiyakhohlwa uyazi nto abaphilisayo-ke bakhohlwa ngamakhanda nto ayongaphila lapho kuthi ungazama noma abanye bathi hayi dlana nathi imbiza ungabusawadla amaphilisi akekho ongaguli la bagula bonke abantu lapho ungabona njalo ungabona sihamba nje lapho akekho ongaguli kodwa-ke kufanele sicele uNkulunkulu ukuthi uma sihlangene kangaka sizodumisa uNkulunkulu lo wadala izulu nomhlaba siqonde kahle ukuthi uNkulunkulu ongumenzi wezinto ophilisa abantu nothatha abantu isihloko-ke senkulumo yami namhlanje ngale mpelasonto sithi kusendlini kaJehova lapho ngithola khona ukuphila lana ngamazwi ashiwo ngumuntu ophendula umbuzo athi ngabe kukuphi lapho ekhona noma othi kungani elapho ekhona yabona kusekhona akufanele kuze omunye umuntu ngoba wazi ukuthi okukuthathe kwakubeka lapho khona yini nalokuthi ngesikhathi ulapho khona yini ozosukuma nayo uhambe nayo uye lapho ukhona kufike kube njani lapho oya khona impendulo yomuntu owaziyo noziqenyayo nalapho ekhona futhi onobufakazi bobumqoka balapho ekhona uyazi ukuthi yini azosuka nayo la yini emlethela yini asezibhekwayo yini azasukuma nayo yini azokuphilisa abanye abantu aphila nabo abagulayo uma njengamlandisa ngomlando odlulile wenkosi lapha ekhaya umama ongawosuthu umama ongabulela sizulu ukuthi emborele isisekelo umkhondoza ngola ebheketshane lizoza imphombo nengane zendlovu ngesikhathi eneminyaka ecela eminyakeni eyi-16 kwakukhona ukugidekwa okwakuhlasele izwe lakithi nokwesaba ezweni njengoba ayebhekene nempi enzima yasekhaya okungathi nxa idlule naye kuguquke konke okungumlando angazi noma nisenami ngifuna sikhulume kahle le ndaba ngoba uma ngikhuluma ngomamonga ngikhuluma ngokhokho wami
owenza ubuhlungu kwedlula zonke izinto empilweni emva kokuba uyise 1879 ngo-Agasti aboshwa wathathwa wayokhishwa ngesikhala senkosi lapha ey'gaweni zenkosi Port Danford. Eboshwa ngamangisi lapho umkhumbi wenqaba khona ukusuka wathi ngibuyiselele ekhaya ngiyobika ngoba kangibikanga ngeke usuke lo mkhumbi noma seningehlule kodwa ngeke usuka nangempela usuka bathi ngoba sushisiwe nje umzi wakho ucetshwa usayobika banefike ngimehla kwesibaya lapho bekuyisibaya khona ngibike ngibatshele ukuthi sengehluliwe sebengibophile ngakho ngikhululeni ngihambe ningibheke la ngiyakhona nengane yakhe yafikelwa yilokho ingakaboshwa kodwa yahlala emgedeni. Ngikhuluma ngokudideka okwakukhona ngaleso sikhathi. Yebo kube kabedlulanga ubuyena lapho uMamonga ngabe ubukhosi bakhe lobe ngihlezi kubo ngabe kakuhlezi mina ngoba kwafika esigabeni sokuba uNkulunkulu aguqula umlando wenqaba uNkulunkulu ubuguquka umlando ngabe mina qobo lwami ngangikho futhi ngabe ukuzalana phakathi kwalomndeni nokuxhumana nabakwaShembe ngabe akubanga khona. Lokho ngikusho ngoba umkhulu wami ngaleso sikhathi wayengakabikho emhlabeni. Ngaleso sikhathi ngisho intombi eyamganayo eyithatha emndenini wakwaShembe ngabe namhlanje kasikhuluma ngomlando ukuthi khona ukuxhumana phakathi kobukhosi bakwaZulu kanye nesibongo sakwaShembe. Umlando-ke uthi ukuzalana lokhu kusey'nhlelweni ezelukwa nguNkulunkulu ezingelukwa yithi thina esiphila enyameni. Njengoba kuthiwa uNkulunkulu usey'ndaweni zonke uwumoya. Manje sekhuluma futhi uNkulunkulu ukhuluma ngomoya. Ma uNkulunkulu futhi esevusa abantu bavusa ngomoya. Ngilapha-ke umlando uthi ngenxa yokuhumusha kwesimo lapho imilomo isivunana ezweni kwafuneka abasondelene kanjalo nababelandela inkosi uDinizulu bathathe isinqumo. Ilapho-ke uNkulunkulu asebenza khona wakhamukisa umfundisi uHadebe. Wathi umfundisi uHadebe Davezitha Isilo sekwenziwe konke okuyimikhuba yethu thina yabantu. Sekufuneka manje umkhuba yangale emazulwini. Asikhulume manje ngendodana kaNkulunkulu. Kube yona ezohamba phambi kwakho wayiletha ezweni uba izofela thina uJesu. Konke engichazayo la unyazi liyangichaza yazi. Yangichaza unyazi. Khona indaba oluyikhulumileyo lapha laqaphuna iy'ncwadi ey'thize. Encwadini engicabanga ukuthi amaNazaretha mhlawumbe lezi iy'ncwadi awaze ngayinaki. Lucaphune encwadini lapho
incwadi kaMathewu uverse 10, I mean chapter 10, verse 27 to verse 28. Lungichazile uNyazi. Uyazi encwadi kusho ukuthi sonke siyavumelana ukuthi uJesu ungumesiya. Siyavumelana kanjalo. Uma lufunda lutha ifundo lencwadi ithi izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha naphakade. Akakho ongazihlwitha esandleni sami. Amazwi kaJesu la anzima kabi. Anzima kabi ngoba ngagijima ngiye ngale ncwadini yesambulo. Ngiphinde ngiyoqaphuna. Ngithi mangiqaphuna khona abanye bangethuka ukuthi hawu Isilo kanti sona sizokhuluma ngani lapha. Sizokhuluma ngani? Kodwa engizama ukubeka lapha ukuthi ukukholwa lokhu abanye abantu baye bakuthathe kancane kube sengathi izinto kayizwakali. Mina ke ngithi kini uma uNyazi ukwazi ukucaphuna amazwi kaJesu uMesiya okuthiwa ngisho encwadini engcwele uyisango lokungena nokuphuma emzini kayise. Besizothi incwadi yesambulo yesibili uverse 17 ithi onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni, onqobayo yakumnika ukwenama. Ukwemana elifihliweyo, ngimuphe itshe elimhlophe nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu, ngolamukelayo kuphela oyolazi. Ngenzela ukuthi kulezi zinto sikwazi ukuthi sikhumbuzane, ngoba incwadi kaHosiya yesithupha kusukela encwadini evesini lokuqala kuya evesini lesithathu makhunjuzwa abantwana bakwa-Israyeli. Kulokhu esikwenza lapha ilokhu okushiwo yile ncwadi engcwele ithi wozani sibuyele kuJehova ngokuba yena usidwengulile, uyakusiphulukisa, uyakusiphilisa, usishayile, uyakusibopha, uyakusiphilisa ngezinsuku ezimbili, asivuse ngosuku lwesithathu, siphile phambi kwakhe. Masimazi sijonge ukumazi uJehova